Во крајот што ќе го видиме денеска се стигнува по долга асфалтирана магистрала или со авион преку живописните планини и реки на нашата земја. Наскоро ќе може да се стигнува и по скорешната линија Белград-Бар. Иванград, Плав, Чакор и Комови, колку и да се познати по своето историско минато или со посебните географски одлики, или како родни места на познатите современи писатели Михајло Лалич, Есат Макули, Душан Костич, Радоња Вешовиќ и други, сепак патникот доста често ги одминува, забрзан кон песочното Црногорско приморје, не знаејќи ништо за овие прекрасни планини на Црна Гора. Планината Комови, која Јован Цвијич ја спореди со Олимп, представува гордост за луѓето од овие краишта. Тие велат дека Комови е најубаво меѓу 7 црногорски ридови. Израснуваат врз темињата на планините Варда, Ставна и Љубан од една страна и Царина и Курлаја од друга. Кучкин ком е висок 2484, а Васоевиќски, каде што се наоѓаме сега, 2460 метри. По својата височина и по убавината се надпреваруваат со врвовите на Дурмитор, а по богатството на резбаријата на гребените може да се споредат со највпечатливите алпски карпи. Тие ја сочинуваат круната на огромниот комплекс пасишта и шуми. За изворите, билките и цвеќињата по комовските пасишта, за неговата волшебна моќ, во наредот се чуваат приказни и се пеат песни. Вила, вила преку гори вика, о виличке најмила другачке, дали беше на ком на планина, пиеше ли вода од Маргарита, имаш ли брано на љубан јаблан, имаш ли брано билје гороцветно. Овој по карактерот алпски масив се наоѓа меѓу Горна Тара и Горен Лим. Од неговите врвови, кога е ведро, убаво се гледа Проклетија, нејзините камени врвови во Албанија и огромните венци и пресек преку Виситор и Чакор Кајнас. На северозапад се гледа Дурмитор, а на североисточната страна погледот допира дури до Копаоник, велат планинарите и овчарите. Беше последен ден за чобаните во планината и последен час да го сретнеме Васа Божовиќ од селото Божич и неговиот пес. Понекогаш ги фаќа мрак и ноќеваат заедно во планината, еден покрај друг прибрани, а кога детето брза рано из утрината во училиште, Шарко трчка по него и со часови го чека пак да се врати во планината. По овој пат, чобаните наесен полека слегуваат од најодалечените пасишта, а околу нивните катуни наскоро ќе пристигнат глутници волци. Кој знае каде се скриени мечките, лисиците, куните и другиот дивеч. Шумата секогаш изгледа глува, како никој да не живее во неа, како да е празна и нема. Животните се сокриваат од човекот, бараат мир и царство во најдлабоките и најнепроводните места. А во Европа ретко некаде можат да најдат скривалиште како овде. Па сепак, кога ученикот поаѓа на својата секојдневна прошетка до училиштето, пешачејќи по 3 часа или повеќе, кога се враќа дома низ планината, често ноќе обично заборава колку мајка му го потсеќавала да се чува од мечките, како што во градот мајките ги советуваат децата да се чуваат од автомобилите. И заради тоа секој ден мајката му повторува на својот ученик пешак да внимава, да оди по патот каде што има криви дрвја, бидејќи ако најде на мечка билјарка, како што ја викаат во овој крај, најдобро е да се искачи на криво дрво од кое ова тромо животно веднаш паѓа поради својата тежина. Таа есен, кога би можел, со радост би ја задржал за целиот живот, но таа одлета од земјата, со лисието, во неврат, и сега се наоѓа некаде во некоја друга вечност. А мене ми остана грст прав од утрината и вечерта и мирис од нејзините капини опалени на камењето, што студено векува околу оваа иста река, под црневи јови, кои и тогаш беа стари избрани како денеска. Ова го напиша Михајло Лалич, сеќавајќи се на своето детство, кога исто вака секој ден долго пешачеше до училиштето. И со какви се очи не се видени овие пейсажи, и со какви се очи не ќе бидат видени во еднината, а не го менуваат изгледот ни од Марко Милјанов, наваму, а не биле поинакви ни пред овој црногорски јунак, Кучкиот војвода и пријател на Варшовичевците и писател од минатиот век што научил да чита и да пишува дури во својата 50 година за да може да забележи. Запишувањето не ме примамува славолюбивоста, размисли брате. Дали е праведно да се заборават вистинските јунаци, цвеќињата и росата, потоците, песната на славеите во шумичките, настаните, маглата и воздухот. А еве и друг цитат.
Da se povtoram ne možem kako ni listovite zgazeni, nito ke mi se vrati miris od nekoja esen, nikogaš nema da se vrati ona esen sulude i koga bi se povratila, bi me lažila meni ili sebe, reče poet od Radonja Vešović. Mnogu momenti što ne se vraćaat poveke se našle združeni na platnato slikarito od ovije krajišta, kako što je Jovan Zonić, čiji sliki stignale vo Nacionalniot muzej vo Pariz, a verojatno gi imal predvid i Risto Stijović, koga gi sozdaval svojite skulpturi. I mnogo drugi naši umetnici, naučnici i revolucioneri rodeni vo ovije krajišta, bili učenici pešaci i gi dobivale svojite prvi znanje i iskustva vraćajih se od odalečenot učilište. A potom, koga stanale poznati, po skitanjetu po svetot, radosno se vraćale ovde i odele po tradicijevo izdi, kako što se veli ovde, sećavajki se na svoj nekogašen život vo Katunite, koga, kako deca čuvale stada pod komovi, na Štavna Lisa, Gradišnica, Ljubaštica, Bačko brdo, Belje i drugi mesta vo planinata. Od Andrijeveca pravo Pozdorečica, pa pat od Monadojdenata Peručica, ovaj pat vodi kon jedno od najubavite sela na Kuti. I na vistina naskoro ke stigneme vo zafrlenju od kat od 30 kući vo Zavetrinata, podplaninski od Greben, su atmosfera toliko različna od ona što je optovarova sovremenata urbana sredina. Ovde, mesto bromčenjetu na motorite se sluša žuborenjetu na bistrata nemirna reka, mesto čadot i sadjite mirisot na zemljate i lisjeto. Ne je retkost da se sretnati zdravi stogodišnjici. Velat deka vo selata pod komovi prokletije, Vasojevići, Kući, Ašani, Mali Sori, Klimenti, Piperi, Bratonožići i drugi planinci što živele ovde, umirale samo od starosti ili od kuršum. Najgolema nevolja im bila kuštrumata, kijavicata, kako što javikaat ovije lulje. Osamdesetgodišnji Odlakić Savović učestvoval v oktobru 1912. godina vo jedno od prvite borbi na prvata Balkanska vojna. Ova vojna za osloboduvanje od Turcite, što zajednički a vode a Crna Gora, Srbija, Grcija i Bugarija, ja počne a Crnogorcite. Za nekoliko dena istočni od crnogorski odred go oslobodi Čakar, Plavi Gusinje, veli Lakić Savović, nositelj na medal Zlaten Obilić, jedno od najvisokite crnogorske odlikuvanja, što ušte vo 1836. godina go ustanovil vladikata Danilo. Crnogorskata vojska imala teritorijalna organizacija zasnovana vrz plemenska raspodelba. To ovozmožilo da se napravi brza mobilizacija. Duri i na neprijateljskata teritorija bila organizirana Beranskata brigada, što ovozmožila brzo osloboduvanje na današnji Ivangrad. I Nikola Đaković, koji naskoro ke napolni 100 godini život, se sećava na mnogu sudiri. Ovo je star revolver go nosi vo pojas od poveke od 80 godini i go nosel ni site vojni vo kojoj učestvoval vo dvete balkanski i vo dvete svetski. Blagodarenje vo golema mera i na vojnata tradicija na Andrijevica, gradče pod komovi, na levata strana od Lim, za vremena Vtorata svetska vojna prvo oslobodeno okolijsko mesto vo Evropa bilo toa, kako što so gordost zboruvađi telite. Na 17. juli 1941. godina 11 mobilni partizanski odredi i vostanički od naroda od ova okolija za nekoliko časa go likvidira italijanski od fašistički garnizon i 19 dena celi od kraj go država vo svoji race. Za vremena vojnata Andrijevica beše osumpati osloboduvana. Ovoj spomenik je podignat vo čest i slava na onije što dado sve što ima za slobodata na narodot i čest na narodni od kraj. Da im se odožime so spomen vo dobroto i so primer vo nevoljata, stoji napišeno na ovoj bel mermer, donesen od bliski od rid Žoljevica, kade što i deneska se naodja kamenolom.
Užasni spomeni nova žena od selo to velike i ostavi Vtorata svetska vojna. Milosava Paunović beše 11-godišno devojče, koga pripadnicite na germanska divizija princ Eugen izvršija kolež vo selo to velika. Pritučav do jedan germanski vojnik, što stoješe na vratato od kućava so mitralez vrace, nadevajk se deka na toj način ke se najdam podnišano. To je so čizmata me turna, nazad vodajeta na kupot ludje i togaš pušti rafal. Kuršumiti i pomina preko gornjo delo od gradnje od koši racete. Od kupot mrtvi tela, rodninite tatkoto majkata susediti i deseta so koji do toj den sigrala, ja izvlekla i ja spasila jedna sosetka koja ostanala među malku te preživejani. Po zborovite na Milosava, ta žena našla nekakov drven sad i so krvta go gasnila požaro. Od oktobra 1943. godina do avgusta 1944. germanskite i italijanskite vojnici zajedno so četnicite i balistite navleguva 15 patino oslobodenata teritorija. To se slušaše vo tekot na četvrtata, petata, šestata i sedmata neprijateljska ofanziva, koga ne im pojde odraka da gi uništate jedinicite na narodno-osloboditelnata vojska. Fašistite od nemoć bea besni i svoj od bes go istura vrženite i vrzdecate i vrstarcite, blišejke od zemljata celi semejstva. Vakvi užasni sceni okupatorite ne se sremea da gi ovekoveća so svojite fotoaparati. Ovije snimki, što i pripadjat na komisijata za ispituvanje na vojnite zlostavstva u Jugoslavija, pa tuvavo Germanija kako razglednici so koji nekoj zlostornici im se javuva na svojite rodnini. Ovije kamenje go obeležuvat mesto to, no ne mu kažuvat na patniko deka na 25. juli 1944. godina borcite od četvrtata krajiška uništija golemi delovi od divizijata princ Eugen, tok Muntuka na poznatio Čakor, kada što često se sudruvat i se smenuvat dva silni vetrovi, kolišanec, silen severozapaden veter što nosi mnogo sneg i ušte posilniji od nego istok. Ivo Prvata svetska vojna, odovde počnuva povlekovanjeto na srpskata vojska preko Albanija, na koja odstapnicata i držeše regularnata crnogorska vojska. Togaž vo poznatata Majkovićka bitka, Avstrijcite bea žestoko porazeni poradi što nimni od komandanti izvrši samoubistvo. Povlekuvajki se kon Albanija ovde preko Čakor pomina Vtorata šumadijska brigada. Prvata Timočka so Vlasinečki od odred i prvata Dunavska brigada so Braničevski od odred. Malko fotografije ostana što gi fiksira ovije momenti. Poveke je sopšteno sa zborovi, među njih se i ovije redovi što gi zapiše poetot na sinata grobnica Milutin Bojić. Planinata Žleb na jedan pravec od ova Odiseja, Čakor na drugi od predstavuvat najteški mesta. Zatrupani vo sneg, do nad kolena, so vistinska mrazna maska na lice, to što se sozdavaše od parijata, što se smrzuvaše štomki izlezeše od ustata, se probiva prema znatite prosti vojnici, generalite, komandantite, službenicite i žemnite vojskinate ališta, što napleki gi nosea decata. Pobrzajte, na decatim studij se slušaše često vo kolonata koga ke zaostanea. Vo blizina na Ivangrad, vo starata Budimljanska župa se navodja manastir od Đurđevi stupovi, što go podignal župan od Prvoslav sin Tihomir, brat od Stevan Nemanja, pred 1219. godina. Zajedno so studenice iz Žiča, spadja vo najstarite i najsočuvanite srednovekovni manastiri Kajnas. Nosi isto ime, so nešto postariji od manastirka i Novi Pazar, što se navodja vo Unateni, a trebaše vo 1925. godina da bide obnoven, no pogreška na administracijata na odgovornoto ministerstvo se obnoveni ovije Đurđevi stupovi. Ni od toj momenta, ni podosna, malobrojnite freski što ostana po mnogobrojnite urnateni i palenjeto na manastirot, ne se čisteni ni ispituvani. Ovoj manastir bil poznačen kako se obiralište na vojnici odošto kako hram na vernicite. Ovde, vo početok od naminati od vek, beše sozdaden Vasojevićski od zakonik na igumen od Mojsije Zečević, jedan od prvite pismeni plemenski zakoni. Koliko religijata vo toa vreme se naodjala na vtor plan, može da se vidi od točkata 15 koja veli: koga duhovnicite odat vo borba, treba da izbričat bradata i da nosat našinski obliki. Ako to ne gosakat, glavarite, nema da gi primat.
Ova katče im je posveteno na izginatite deca na Vrana Borić od selo Topolica. Vitalni od 75-godišnjih Deneske obleče svojata svećena crnogorska obleka. Gord i ispraven i raskaže kako fašistite vojden den mu gubile decata. Sinot Milutin, čerkata Crnga i zetot narodni heroj Milan Kuč, što go inspirira Mihajlo Lalić da gi sozdade glavnite likovi na svoj roman Hajka. Starec od toj koben den beše sokrijen vo skrivnica podzemja, što neprijatelite ne može da je otkrijat. Preživanite borci mu je donesu puškate na mrtvi od sin. Site zaplaka, a tatko to go zede ova gusle i svojata taga je izdajavo pesna. Gusle to je najcvrstata tradicija vo Crnagora. Narodnite pejači su onego pele epski pesni, slično kako starogrčki terapsodiji i aedi, koji su lirata gi recitirale Omerovite stihovi. Se pejalo so gusle da mu bide na srce to polesno i podobro da se izdrži. Guslinjate je zamenuvale knjigata, a predstavuvali povod za veselenje i zabavu, osobeno za vremena dolgite zimski noći, bidejki ovdje nemalo ni gajdađiji, ni tamburađiji, ni armonikaši, a drugo ne se znajalo ni za jedan drugi instrument. Milorad Mijašević od Trešnjevo, jedan od najcenetite gustari pod komovi, no toj ne samo što je dobar pejač, tuku i nadaleko je pročujen majstor za izrabotka na guslinja. Jedno njegovo gusle ima i finski od predsjedatelna republikata Kekkonen. Mojašević počnal da raboti figuri od drvo, a duri potom se specijaliziral za guslinja. Gi izrabotova samo od javorovo drvo i koža od jednogodišnje jagne, a žicite gi pravi od konjska opaška. Dva karakteristični zanajeta za ova podračje se majstorosuvanje-tovo drvo, kako što se veli ovdeka, i terzijanje-to, šijenje-to narodna obleka. Jana Vujadinović od Ivangrad raboteše so svoj pokojen maš terzijski zanajet. Negovite obleki beja poznati vo polimje, a nezinata glavna specijalnost beše izrabotka na crnogorski kapi. Gi izrabotova veke 50 godini. Ne se znaje ni broj od koliko ovakvi toki izlegne od nezinite race i kakva se sudbina gi snaodjela za toliko godini. Retko stariji od zanajet može da se najde vo mladite race. Fana Mujović ima samo 20 godini, a je smetal za jedno od najdobrih tetkajački vo Ivangrad. Mnozi na kajna naračuvat kilim i poradi što ta je prezafatena. No koja ke sedne za razboj, rabotata zaradi zarabotka se pretvora vo tvorečko zadovoljstvo. Redejki gi bojite na golemi od kilim, vo koji često odati po 20 kg čista runska volna, tradicionalna tašara sekogaš je zbogatova so novi elementi od svojata fantazija. Subotom je u Ivangradu pazaran dan. Vo sabota u Ivangrade pazaren den. Od odalečenite sela doadjat zemjodalcite. Svojata stoka im je nudat na kovačti i drugite zanečiji. Svako iznese ono što ima za prodaju. Seko iznesuva to što ima za prodavanje, no tuka srećavat ljudi zaradi drugi različni raboti i takav opazaren den ne voljata gi nanesuva i vo dvorot na poznatiot iselitel za izgoretin Jovan Šaljić, što je pročujen zaradi toa što od teškite izgoretini je izleče filmskata artistka Kitty Swan, koja, kako što se pofali, ja otpuštele od amerikanskite i italijanskite kliniki kako neizlečiv slučaj. U Ivangrad, po zborovite na žiteliti, ima poveki isceliteli na razni bolesti so mevleni napravljeni od razne bilki, no Šaljić velat im go privlekovavni manijetu i na stručnjacite. Od site bolni bara da se uvajat na redovna lekarska kontrola vo zdravstvenite stanici vo tekot na celo to vreme do deka traje lečenje to so mevlenite. Kaj nego doadjat bolni, kako što veli sami od celi od svet. Formulata na lekot je tajna, a kako što objasnova sami od Šaljić, se prenesuvala kako amanet od negovite odamnešni predci od koleno na koleno, sekogaš od tatkoto na sinot. Vo iseluvačkata moć ne trebite od komovo se veruva veke so vekovi. Duri i jedna narodna pesna veli deka majkata se nadeva od kje go oženi svoj zaklan sin. Bi izbrala bilje po točilje da je vratam glata Ivanova.
Доколку оваа таинствена формула не ја преземе некоја стручна установа, како што би сакал Јован Шалјич, тешко дека ќе има време и волја оваа вештина на предците да ја наследи и неговиот син Бошко, кој има желба сериозно да и се посвети на музиката. Тој е член на джез оркестарот во Иванград, кој навечер успешно ги забавува гостите во хотелот Беране крај самиот Лим. Бивше Беране nije Некогашното Беране не стана ново само по тоа што го носи славното име на Иван Милутиновиќ, туку и затоа што од обично селиште се разви во модерен град. Најмногу за тоа треба да и заблагодари на индустријата која почна да се развива пред една деценија. Овој град, во кој за време на војната избран првиот народен одбор во нашата земја и е формирана народна власт на слободна територија, каде што Веселин Маслеша го уредуваше весникот Слобода, сега има 15.000 жители, а пред да почне да се раѓа индустријата имаше само 5.500 жители, колку што сега има само ученици во разните училишта. Овде се подигнати две фабрики за преработка на кожа и крзнарска конфекција и фабрика за преработка на дрво. Индустријата помогна многу луѓе да најдат работа, мнозина да останат во својот крај, место да бараат леб во туѓина. Втората страна на медалот е Лим. Некогаш Лим беше една од нашите најбистри реки. Сега овде станува матна и загадена. Од Биело поле често стигнуваат тужби поради загаденоста на Лим на територијата на Белопоljската комуна. Судот често пресудува иванградската индустрија за кожи и целулоза да плати казна, бидејќи немаат ефикасни уреди за пречистување на отровните води. И така, овде се сретнаме со еден од најактуелните проблеми на современиот свет, со борбата против загадувањето на човечката средина. Ако заштитата на природата му стане задача на целото општество, како што е влезено во акција за спасување на блиската река Тара, тогаш има изгледи некои наши реки навреме да бидат спасени, во прв ред Лим. Бидејќи на самиот извор од Плавското езеро тој уште провиден, како и езерото што го има добиено името по својата боја, кога во ведрите денови во него се гледа небото. А сега да појдеме барем за еден момент на гости кај двајца поети од Плав, кај Душан Костич и Есад Мекули, добитници на високи признанија на градите Авној. Да ги оставиме тие да ни го опишат пейсажот на својот роден крај. Sutoni su blagi i meki. Квечерините се благи и меки. Езерото рано го покрива темната сенка на Виситор, но уште долго се до мракот во водата се гледаат од блесоците на околните ридови, вели Душан Костич. А Есад Мекули самиот вака ги преведе своите стихови од албанскиот оригинал. Срцето е притеснето од убавина на белите облачиња како снег сонува за пробудените сенки. Намрштените планини спијат во далечините, тишината се вовлекува во мене како во некаков залив. Една рака незабележливо помина преку моето рането срце и ја пробуди благоста на неизречените соништа.